ngizongabambezeli nje mina owami umsebenzi ukuthi ngibize ucommander ophuma kwi-high command ucomrade uGobizizwe uMakhanya amandla sibonge sihlalo amandla kwaza mkhonto kwaza mkhonto kwaza sihole enqamalala sihole ngicabanga ukuthi isikhathi sesidliwe icanga abakhulumeli ngaphambi kwami ngicabanga sebekhave zonke into ebekufanele bayikhulume okwami ukubingelela nje ama-comrades ngithi njenge-National High Command sinani kukho konke enikwenzayo next week sinemashi enkulu kakhulu ye-province ezobe isuka eCarrisfontein iya eCity Hall iyo-ke efanele sinyakazise ngayo uhulumeni we-province okutshengisa ukuthi simisele ukuthatha i-province njengoba nazi ukuthi sino 45% wamavoti ewavotelwa abantu bala KwaZulu Natal so asikwazi ukuphathwa abantu behlangene bengawuhlanganiswa lo 45%. So ngiyanqenqa-ke maqabane ukuthi ngesonto elizayo niphume ngobuningi benu nitshele nabangekho la ngicabanga ukuthi-ke lokhu okwavezwa uShamase usilekelele kakhulu ekutshengiseni izinto ezenziwa uhulumeni ongakhethwanga ngentando yeningi. Ngesikhathi kuvotwa laphaya ngiyezwa nje bethi savotela i-GNU, asikaze sivotela i-GNU. Abantu bevotela ama-political party abo. If ukulungisa bebukhona ngabe umkhonto wesizwe uphethe KwaZulu Natal, kodwa ngenxa yokuthi siphethwe amaqili asiphethe ngizwe kodwa kusifanele sikulwele lokho silithathe ngendlela efanele. Sesibheke kakhulu sebeze bajwayela o-blue light kufanele kuyaphela unyaka aliphethwe i-GNU liphethwe yithina njengomkhonto wesizwe. Amandla kwaza mkhonto kwaza mkhonto kwaza mandla Aruna all power viva mkhonto wesizwe viva mkhonto wesizwe viva siyayithatha KwaZulu Natal siyayithatha KwaZulu Natal siyayithatha amandla